亲爱的乡亲，大家好！树林乡公所为推广太鲁阁族传统文化，以创新作为，广邀地方士绅及音乐老师，为树林乡录制结合族语歌谣及流行音乐为曲风的垃圾车拖播音乐。即日起由村办公处于每日上午8时及下午13时先行试播，让各位乡亲尽早熟悉，敬请各位乡亲多多支持。有效防治小飞蚊，清除青苔环境好，有效防治登革热，容器积水不可有，随时寻到积水器，登革热病蚊不来。资源回收要干净，堆置路边不可行。Maluka ketukui vila, klagi ka kemudian, bestup wakona, dai lemigau ni suike, kersi seminau ka selian sia, ini selut ka naruh kentelekan kenyutan kui labis. Mali da jiun o salaman na nakluboy kakadawa lalingay alu sudu kakamadu babaw dahagan。广告脏乱不要贴，烟蒂杂物不要丢，废灯管具我回收，防止破碎不污染，清沟除污助通畅，烟水恶臭不会来，环境清扫大家来，整洁干净我最爱。Kagado namo holding, Frigao holding o Kamado ka dangdungan namo. Iya heje holding, sahong seajak makasa. Nabuhi penselamal sana nakka pelatu mahan, elu ayang, ajih bangah, ungat dan belah.节能减碳我最行，环保产品我爱用，我家垃圾我家清，全民扫脏好天地。Yahmud mabang semlojit lelingai patas bergelak, Yahmud kemada ka kunci lumak ni sudu.
逆向回收废四机，经济实惠做环保。遛狗爱狗心常好，莫留狗便或行人。节能减碳我最行，环保产品我爱用。我家垃圾我家清，全民扫脏好天地。Mali da jiun o salaman na nakluboy kakadawa ladingay alusudu kakamadu babaw dahagan。住家邻近勤打扫，干干净净品质好，邻近家园同维持，扰人噪音不可噪。减少使用垃圾袋，免洗餐具我不要，购物自备环保袋。垃圾减量，地球好。Sudu sapahmu o kelagunmu nanak, seuputa kemalau luce, kekebulah ledingai kana, miah lemigau penita yayung ka, ipelawa yayung, seketegi ka, halingas lucit siap.